Kanong Spung Youth Welfare Sport and Cultural Club kabadon hapo jogas nong Spung West Hill District menha ka arpo terik benai kendai arajar arposan kabadai kasing sajany kala penong ya kajing lekai football hapdang jongki kun samla kentai persya ya gilong kemi jonggas nong lakot kerteng ya kane kajing lekai parlok da kajing lekai kemtit lane kem kloj ne kajing lekai ban cek ya gilong kemi lagi don jingpang ne em kabakam song tenat kalong ba ha kana ka tim jong kilong kemi ladon ki long kemi ki balah pelat rupo snam ka artaru kidang wan mane simbenta kum ini igol kipar ramsya dan pongi ginu juti ni ki football boot namar ki long kemi kum jupong ya ki football boot ne ki sneaker laterwai long kemi ban pongi ki jersey ne ki uniform kai football henry ki kentai kidang la ban sem da ka jan jersey siliang barban kingru ya la kijong gipla namar hakano makapor bagi kuat ban bam kuat Kinoi gimen en bam kue beloy ki bambek klem pendu ya kejing seliang ni kuat te kerisol kabakut kalong bagi long kemi la ban job dak bala ban tap adu lai tri gor la a te perlok aling ini pejno Kena sawit enak to mulai jukong rame ram ye dia makan usul mai oke mati Cikarabar ya gitu. Akan cenderung ini tersesat ini torab-rab bak Toh, karwut. Tutup keluar. Rap. Ya, gempal cuma. Вот как-то так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты чё, дура, плачешь?
A few moments later. Ani cumlong lak kelah ya kan cok merong na menen dia lewat banget cok kila kakcat dikai nang hanuran dan bercita macam hap thot dawai hap cuba sop ha uti men kem tawa tan la elak lan kamet kuslai reyak cat lan pai lang den kan senamai suki kan budi tan lan dong chati